to another video. So ngasigi videos tadi mayamna adum yamna request chobirakpa yam no mi camera se. So ngasigi videos tadi mayamna adum ayamba na comment tobire ko adum request tobire like current feelings about the ex ID ex na kari khalige ex ke ba current feelings ko ex ID isaga loinaramba nushinaramba amadi kaina khraba ko loinaramaga nushinaramaga kaina khraba separated oi khraba mi do moi ge ba current feelings ki maram the reading she tawdoine ado hoi video se semge khanbadi ko yedi targa su ai se dum video se thadi am thagat ni sangdaba gi ne ko do dum sangdaba targa su aina haidi video fenam thagat targa su ibudum continuously support to bi ba singbu aina haidinga letana thagat pa phongdok chari adu duga adum hoi promise tawa makti ngamdre but yari gai aina ngammi khay dum video se namaga thagat na bahot na jarake so ngasigi di dum mayam ai mamang da sige reading se separated partner reading haina amadi tawgre ba ko adu taraga su like specifically ex the best of by separated person hai basi maktabu adum kay haini friend or amaga separated oi kibai or kay haini atopa mi mo or amaga dum separated oi kibasu yai dana ko do sisina specifically isaga love relationship la amaga separated oi kiba mi do adu the best of reading oi doine adu ga ngasigi reading sidi pile hum khaidok chagani pile hum sidagi sai sana pa pa pile amam khanbiraga pile amam dagi card hum khak pick taraga yamna basic oina tawada ba reading ne adu duna adum like pile do han uchar age pile do dagi sana apamba amamam khanbiraga isagi pile do dum skip tawraga reading si ying mi ba yagani or video se full ying biraga so hena nungai jai so ngasi goina di reading se hawar se pick a pile from the mind celeste. Let's get into the video. So ahanba pile A ko sigi orange idol figure se na dragon sigi black tarot deck se kami basing do like adudugi separated partner haidi pile A kami basing gi separated with partner ex partner do moi ge ba current feelings ki maram da reading se tawdoi ni ado card hong khatang draw tawjage aduga ke leke habadu yengase Ten of Pentacles reverse ko Six of Swords, duduga. Sise dum isagi most recent ex oi be na dragon dum hanagi ex oi basu but reading se hodrikan isana haidi ex amatang layraga di layre ko aduna tabida ex ani ahum suba or khara yamna leiboi taraga di adum isana wakal da hana sigi specific person dini haina khanbiyo ba haidi loina maktadi relate tawroi ba ko Five of Wands ko. So card chingche draw to ba loire ai na nga sa hejaki ba dumaina dum basic reading oi banina yam ka hena di detail oi di tawaroi she dum hoi mathang da body hena detail oi ba thaga charake but ngasi gan these just three cards ina satisfactory oi na ba reading se dum continue tawar se so ahan ba da Ten of Pentacles hari ba card reverse da thole ba ko Sigi Ten of Pentacles hariba card reverse na pile A can be basingi partner se ko haidi separated partner or ex partner se ko moi se dom sigi relationship se separated oi khiba matam da family gumba relatives gumba gi influence khara yaw khiba male haidi imung manungi problem gumba lerakpa for example yek thokna bagumba parents na yada bagumba ko sigumba khara leibiram ba yai na tragana relatives gumba na ayat apan gumba pibirakpa haidi dum relationship se phai na tragana phatte gi maram na wangangpa or kai shulai ta bawa macha or issue macha amada moina khut thingjalakpa dagi yamna achauba worse or ba scenario ma thokraga relationship se kaina ki bagumba adugumba khara thokiba male duduna relationship sida communal support kumba family support kumba se iphang phangda bagumba adugumba su khara thengna kiba male ko aduduna moi se like relationship se kaina kiba matam da ko haidi family support kitang phangamadi or isagi communal support kitang phangamagadi relationship se tum koina chatpa yaram gadabani ko kaina kitang regret ti chaba gumba ko haidi yamna di hojiki ex partner jiga yamna di nushinarambagi tabta tawe but suddenly sigumba condition khara tholakpadagi ko ngasagi phanamna nushinaram taraga su condition da hold out tawba gamdabadagi relationship sigi break up oigre habagi wakhalonda sigi isagi ex partner sina khalli na haiba ko
So moina adum hojik se hoi move on tawba tawdabaduna mathang mathang card singsina hairani du taragasu isa gi haidi pal e khan bi versing sigi ko isa gi ex partner or ke haini kaina khraba miyoi do moina relationship se adori tawjara me relationship sigi damak ta khanjara me but relationship to the awat a pass haba yarak pa or family side gi influence kumba ya de gi influence kumba lakpa dagi relationship se adum phanana nushina taragasu adum kaina barom da on khre moina kemda tawba ngam hodre habagi mo da kitang resentment gumba regret gumba khara uba phange ba ko moi side tagi mathangda 6 of swords hariba card che thol eba sigi 6 of swords hariba card chi matungina pal e khanbiri ba sing sigi ex partner sing sina ko relationship se hoi hojita su hai kre first ki card na adum moina kitang khanja ba relationship oye du taraga su family gumba gi relatives gumba gi influence na maram oiraga yakhida mana maram oirna ko adu duna relationship se breakup oi khra ba matong sida hojik se moi se dum past ke ba memories myam da ponder da oraga lei na hai ba sisina kai hai no ha matamda adum isaga relationship leri kana memories khara makhai di dum create tarongani na ko adugumba memories to adum ningsinga ga leiba gumba hoi moi move on tawrama ba yai ko haidi move on tawramba haidi relationship atopa da lerama ba suyai or lerm da ba suyai but adum past ki haidi isa ga lerni ba relationship sigi memories khara khatang oi taraga su moida kai haini structure pa adum amuk ningsingak pa gumba hai tare ko sugumba singse tawi du na relationship se amuk hanjana ba yaramadi ko kai haiba se amuk khandi khaleba adumak haina hanjana ba effort thada ge gumba di khandre ko haidi relationship segi memories me abdana linger tor pana maram oraga memories me abdana ningsinga pana maram oraga amuk hanjelak pa yar di ko kaina di khalle adui taraga su hanjan ge habagi effort ti thada dre habane ba hayi wakhal da tang khalaga action oina di pangthok dre habane mo ko so moi the residual feelings or emotions khar di ri moi na relationship se pura oina 100% kauthok pading am dream move on tar ma bi ai taram da bi ai ko adu move on tawre harga su marak ta dum ningsing magum ma di dum phauri na hayi no ko si 6 of swords hariba card china haidi nostalgic oiba memorable oiba wakhalon me ama sagat minagi ba dreams ga build up to minagi ba singda adu do moida dum khara makhai di dum ningsinga ga leiri na hai ne ba mathang sidana 5 of wands hariba card che thol eba ko sigi 5 of wands hariba card chi matungina isagi ex partner se sisina hoi mana ngasai halakke hainagi wakhalon khan taraga su thabak oina pangthokna badi hotna dre na haire na ko ado mana kaiguma thabak oina pangthori e hai taraga su magi damakta competition di arise tor ani haiba competition arise tor pa haise kaina ha batam da isagi life ta ko anowa partner ama hoje hoje thaina birama ba yai natraga na anowa ma thainara ka doba la thainarakadoubagi mami ureba ko adugumba thainarakadoubagi mami urabani na ngasai ex tuna halakke na khanma matamda magi damakta di competition ama tholakadin na ko aduna adugumba competition no tholakpa matamda moi se e saina competition ama leiraga aina dum non jaraga haijaraga leidona te kaina haraga dum give up tawgi doba adugumba mong leye so pile a khanbi basing sigi ex partner se wakal je stability leitaba ngahak ngaki ningak pana drive tawraga puba impatient oiba tungi damakta khanthadaba sigumba se khara tawe aduna hoi moina relationship se kaina ba dum regret kuma khara budi chaye adu duga hauji move on tawdaba na din ame duga move on tawtaraga su atopa relationship am da leitaraga su relationship se amuk ti remind tawri hai ba moida ko aduna remind tawduna maram oraga moina amuka relationship sida halakna ba hotna ge khanga matamda competition gumba thainara ani competition gumba thainara pa matamda mai leraga chatkhadi habase sigi vision se pi ba aduna relationship se hanjinna bagi vision gumba di pangna ujre ko maram di like moido strong will person or khang bakan ba oidaba na maram oraga so pile a gi ex ki current feelings ki reading se matang swaida loire stagi dum no ba yaba general advice solution biraga adum kai haidi khang ba yaba dum khangsin biro aduga mathang gi reading amung aminar se ngasi goina di pile a gi reading se matang swaida solution jarage thank you for watching so pile b sigi tarot deck se natraga na sigi blue idol figure se choose to be bagaido adugi pile b gi dum ex partner haidi separated oi khraba tokna khraba partner ko adagi nusinar hamaga loinar hamaga tokna khraba partner do moi ba current feelings ki maram da sti card sing sidagi khangdoine do kai leige habado punna yengminar se han da card picture se ko hoise ama nungsa kan yakhatlakpagi ko ti sai ba do ise video namda ba kuirabani no pali tabai dum nammabane ba strength reverse ko the sun adagi aroiba
ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯃꯒ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯇꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯄꯥꯜꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯦꯟ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯔ ꯇꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯔꯁꯤꯚꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯦꯟꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ khitang negative ꯑꯣꯏꯕ impact ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ or ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ or outside influence ꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ positively face ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ soft ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ strong ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯚꯔ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯥꯟꯕ ꯃꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯁꯥꯗ ꯗꯥꯎꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯣꯚꯔ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯛꯅꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯅꯖꯩꯌꯦꯕ ꯇꯥꯏꯅꯖꯔꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯔꯦꯗꯤꯂꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕꯗꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯒꯤꯐ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯝꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯆꯔꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯗ ꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯒ ꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯃꯒ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯝꯃꯦꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯧꯕ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯝꯄꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯩꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯗꯤꯌꯟꯁꯇꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯗꯤꯌꯟꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯎ ꯆꯥꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯀꯟ ꯐꯣꯔ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯇꯦꯗꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯗꯤꯌꯟꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯐꯪꯉꯝꯃꯒ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗꯕꯗꯣ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯍꯣꯠ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯒꯤꯐ ꯑꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯗꯤꯌꯟꯁ ꯐꯪꯉꯝꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯞ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯤꯐ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯇꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯇꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯕꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦꯌꯦꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯒ ꯐ꯭ꯂꯔꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯤꯗ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦꯌꯦꯜꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯤꯗ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯕꯠ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯇ꯭ꯔꯦꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯡ इज involved in the ending of this relationship ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ
kay haini evaluate tawraga yengakpa matamda isa isagi ex partner ko haidi palbi khanmi basing sigi ex partner sina hoji currently kai feel tawri ke ha matamda moi se dum hoji phawba yam ka hena mentally or emotionally strong oi bo oidri adagi relationship sigi damakta haidi relationship se betrayal gumba da end tawri haina moina khanjabani na moina tawbo igera isana ba tawbo igera ko amaina betrayal gumba da end taw khraina khanjabani na yam ka hena relationship sigi damakta khanba or hanjana ba and also gumagi namakta khanba se kaisu oidre moi se mostly move on tawba rom dani hena leire duga move on tawda boy taraga su relationship sida hanjange or relationship sigi damakta no na khanje kaina haibagi wakhalon di moi de kaisu udre baka so palbi gi reading su matang side loire dagi dum nauba yaba kai dum ke hani chana ba advice kum advice makti yaw dress de di tara su chana ba adum ke hani wakhalon sing do haifet tang or su khangba ngam boy taraga di kamena dum tawbiramo ado ngasi ko di reading ke sida loire sidagi dum mathang interesting oiba reading ma'am thagat charake ngasi ko di thank you for watching mathang sina palsi sigi gray ideal figure se na dragon sigi tarot deck se choose to be bagay do like moi gi ex partner or separated partner do na kai feel tawri bage hai bagi maramda vision pi do ine so card se hana draw tawra se ko the lover sariba card se reverse the thole ko wheel of fortune and then nine of pentacles so as khang nai kino thabak chatlu bane bai sa duga thabak haidi lai khram chatlu ba duga hala aga dam bane dugi khang khunam dor so palsi khanbi basingi ex partner haidi tokna khaba miyoi duna isagi haidi lerami ba relationship to gi damakta or hoji koi ba current feelings kai lege relationship sigi damakta haibado adugi maramda reading tawdoine so card chingje pick tawbal ore bani na reading se hawrase ahanmada the lover sariba card chi thole eba ko the lover sariba card chi matungina palsi khanbi basingi ex partner se ko sisiga relationship se harpa matamna di lover sariba card china relationship se yamna positive oi ba way the optimistic way the drive the way ba haidi relationship se harpa matamna di wakhal ti na chana ba adagi kai hai ni dum relationship se mi ma'am adum isagi friend circle or isagi colleague mark taga like noigi dumaina nushina ba se yaude kaina ga mina ga haibi ko the meaning of kalak kamban na ba adugumba yamna connectivity and compatibility aduki matik wang ba yamna smooth oi ba relationship amo oiramme ba ko sigi lover sari ba card sigi matungina adubu relationship na sum question lak pa matungda lovers card se smaina lerma dagi reverse to oli eba reverse to alai sina kai hai no hama tamna ngasagi lerami ba compatible energy ama di connectivity sing do kai hai ni isa gi marta compatibility and connectivity sa adukki matik wang na lerami ne wakhal adukki matik chana na lerami ne ba but adukuma connectivity and compatibility do side ani maktagi taken for granted ki type ta longnarak pa kitang laithok narak pa relationship na sum mature ishalak pagi matungina leng da na lainar ni kaina hai bagi mong the relationship se kitang thawai rakta bagumba siguma kharta wa male dun nga sagi lerami ba connectivity and compatibility energy do sum mangthara aga breakup kumba conflict kumba ram the lit taw eba haidi dum occasionally khatna chaina bagi ta ta pa degi like minded haidi wakhal mana bana marang oraga ko nga sagi khatna chaina mado amana suhanda taw badagi alternate days kumba haidi toina khatna rakpa toina khatna chaina ta pa degi eventually breakup adum oi khrena hai ba ko sigi ahan ba lover sai ba card gi matungina reverse ni ko tholai se mathangda wheel of fortune hariba card che thole eba wheel of fortune hariba card chi matungina palsi khanbi ba sing sigi ex partner sing sina hoji currently moi life se moi masa na pamba we the drive toraga chatli haina khalle ba haidi hoji se moi sedum dawi masa cha dawi ba lucky oye na khanjaye aduna marang oraga moi se sisina kaino hai matamna moi life da moina haidi relationship se na taba topa crush kuma thamakpa orambe ai ko na dragon da moi na khanjarak pa mi duga relation
relationship leiba phangba natragana adum moina pamjaba miga pau phaunaba phangba adumaina lucky oiba relationship ta lucky ba phase amada go through tawri na khalleba ko moina aduduna hauji isaga ma moiga lerami ba relationship jigidamakti kaya thodokna khanjandre moise maramdi relationship to tokna badagi handak ki anauba or aphaba energy se phangine na khalleba moina aduna hauji kaina moina regret chaba nungai taba relationship si khanba gumba kyamta leite they are just happy with their life and life se moina pamba way da chatli na lucky oiri na khanjai ba moise ko dum harau ta yamna move on tawraga chat khre haiba gumbane ba ko Aroiba cardina 9 of Pentacles hariba card chatholeba 9 of Pentacles hariba card chigi matungina relationship se leiri kan matamdadi thaina ko or matam kharagi mamangda relationship se leiri ngai matamdadi relationship se adum phajana smooth aina chatlambadagi amana ama sabotage tongnarapa amana amagi hurtful oiba wa ngangnarpadagi conflict kumba khana chaina bagumba se toina thoknare conflict kumba khana chaina bagumba tholakpadagi amana amada hena kai haini stress kuma pinara agar relationship se ultimate isa gi true color do spill out tongna agar relationship se breakup oi khre haine bako adugamba breakup oi khra matung de isa gi ex partner sine isa gi maram da ko isigi mi si this mind tawzan ine aigi aina koina rami ba aina nusinara mi ba mi si this mind tawzan ine kaina khalaga true color do ure kaina haraga true color do ubadagi di laptho age moida hanjalaroige habagi wakhal da chat khre bako aduduna isa gi ex partner or ke haini palsi khanbi basingi tokna khraba lapthokna kraba partners ya moina adum isada halake habagi wakhalon leite moise housing regret kuma su kyamta chade phasna move on toraga chakre aduduga kai haini relationship to gidamakta kashu hanna yegaktere aduga masa gi life ta contented and happy oi haine bako so si me apse deeply analyze toraba matungda palsi khanbi basing sigi relationship lerami ba ex partners ya moise housing masa gi life ta happy oina contented oina masana pamado ning bathungena khanjaraga hingi aduna maram oraga moina relationship sida hanna su yanga aroi aduduga regret chaba nungai taba su kyamta leite so moise move on tawgre duna isa su dum readily move on tawiro moigi damakta ka shu khalluranu haiba advice pi bako so palsi gi su reading se matang swaida loire stagi dum loba yaba ke haini ta ba yaba tasin biraga ke tawba yai habadu dum ying biro aduga mathangi reading amungai minarase ngasi gaina di palsi gi su matang swaida loijare thank you for watching my video. Hey guys, so video se matang sa solution jarage aduga ngasigi reading sisu general reading oibanina yamna personally resonate tawram da bayai aduna personal reading daw bining basing duna igi Instagram link to igi description box ta hapchara mage aduda changaga adum Instagram na DM taw biraga isagi personal pet reading gi damakta slot booking adum tawi bayani aduga adum aise haimandane di kare di taraga so aina ngamba matamda yari gai kung na ko video sa thagat pangam na buhot na jarake aduga June ahead reading haidi June thada kai kai rak paya haba sudum yam thuna dum tong na buhot na jarage aduga mayam na top reading ta honing balai taraga sum comment box ta isa gi apama topic to adum comment taw biramo aduga aisu kai topic ta semba yage haba du yeng jarake mayam na pambagi matong ina ko so ngasi goi na di reading se matang sa solution jarage aduga video sibu like share taw biyo aduga channel sibu subscribe taw biduna I will have grow over the help to video adong asi gonna di video se matang sa solution jarage. Thank you for watching my video. Stay tuned for more. Bye bye.